Hello namite ho avialin ai ki moto ki tawvin tu ni kho hi nisim gate date 8 September 2025 ni jingka ahong heta in hizong le a chi sa jan tha date 7 ni ni ha thu su niaw ho in sei khom deu hi in thu su hi tampi umji in na som langa som ni ti chang hi thu su hi umji hin hizong le so la hin ka veji in apet pe na dinga ga het nom ho na hot topic ga te taute hot topic ho ta bang apet pe na tu lai ta da huinun to ki tu a news atha ho na news tam pi yong la chen min a het nom di sat ti ho hi jin na a pha dung zia news ki su ho ti jin so zo chu ka hin thleng do ji ka hin thlen do ji a khat la ni hi ka hin se ya ka hin sim phu ngai ni ki ho lim ji wa hi in chu ta le mi a bang khan he na ge la le news so hi ke man ka hin se ya ka ma cham ona ka hin si ma ka hin sei da ni ni sei ji win na chu hi pu in North East sung hi han lang Manipur sung hi han lang hi la news sung yau se hi ho WhatsApp group admin hoi ti diom jata de news langa mo po ho na tu su la su ho hin pu dun ho in pau chum ma news ki su ho chun a hin la khom wa ho pa wa hi a hin le do wa WhatsApp group news group ho tu su group ho hi a hin so jiu hin na chu chu mi abong khan hin WhatsApp group ya wa nga news group zaw lo yong mi tampi jin la he na le news group ma zaw wa nga chu aki sun tho pa kho hi na banga lung dei bonga ki sim tha thailo yong mi ki jina lai he cha kho atam zo hin ngai tho a YouTube lang hi han lang pilang hi ong la hen ngai tho a news ve yong he umin na chi a chu aki sim thailo ho ai lo la WhatsApp group news zaw lo ho dinga chu YouTube lang ha ngai tho ding wa chu neo a chu ka hin sei ji hin na cha chu to pa na viewers ho in news kan sei ji hoi ke ma ona ka hin si ma ka hin se as in la ta lo diu ne gel ta lo diu ahung ki so do min hin so do news ho chu ke hin ke man ka hin sei phong ji hi bo ti sin he thim diwa ka hin ti ma hi tu hin tu to adinga news tam pi myong le tu ta da hot topic hoi na yu na news ki ti chi yong le he nom di sat khan ni ji hin chu so sim phung na ana ne yu tin ana ki holim ki no tin chu so hi ale ama sa hi ko ki thing noi ho kem naga te ga ma hung ki chun du ho do dal na ki nei na FNCC in ana phal lo thu ya in sei khom deu hi in chu chi hala hin sim leng ko ki thing noi ho umna thing sat kem chu kharam vai phei wang khu kang chu PS kang pu pi mona hlang ki choi kem min put sa naga te gam lai lung ta a chun lut ding ki ti hi sang ta in dem na akine e tin Foothill Naga Coordination Committee FNCC in phun do na anane na hi chu chu hi na ko ki thing noi ho kiam naga te ga ma chun lut ding ki ti hi FNCC in do dal na a hin nei pan tai ati he aba na hin Foothill Naga Coordination Committee FNCC media cell in thu phun a bol na achun I ham tia hi chi thing sat kem hi kharam vai phei naga te gama ahung ki chun lut kha ale koki le naga za le nam te ni ki ka a thisan su na ding a hi na thisan ki su ding hi te iti hama chi koki thing noi ho kem hi naga te gam sunga ahung ki chun lut kha hi le koki le naga ki ka a thisan su na thei a hi khading a hi atiu he FNCC te hen abana hi chi to gun hi hi thim theina ding wa he all ola kang ka hin sim ji hin na hi chi to gon hi FNCC kinoi si hi chi to gon hi FNCC kinoi si na se Halloween nagami te ho thanei na kiza pi lo na a hi na FNCC kinoi si na Halloween hi chi to gon thing noi kiam naga te ga ma chon lu ding ki ti hi FNCC ki noi si na se helowa naga te pumpi naga yau si noi si na ki bol he ati he Manipur government in SOO agreement no ya naga gam ki tong khalo ding a hi tia kinup na kitip na anei ji a ta san na nei ta lampi ki tingjong anaki tha ong a hi chutile ebola tu nia ko ki thing noi ho ke ho pule pa gama ki sa gut ham ati na FNCC in ana sei na achun la ya hi government in SOO agreement no ya naga te gam ki tong kha loading a hi tia ki tip na anei ji ana
kitip na ananei ji a naga te gam ki tong khalo de ta kitip na ananei ji a ta san na nei ta lampi an ki tha ong a hin na chuti le ebola tu nia ko ki thingoi ho ke ho pule pa ga ma ki sa gun ham tia government ko ma hi ki phin na an nei ki no he hi chi thing sat kem hi kharam vai phei wang khuo a ahung ki chon lut le naga le ko ki ka ati san su ding hi chu manipur government in mowa ki pu ding hi atena hi chi kem chu ko ki te kem hi ahung ki chon lut kha naga te ga ma ahung ki chon lut kha le ko ki le naga ka ati san su no ding hi hi chi ti san su na chu ahung uma le government in mo na ki pu diu he ati he abana hin hi chi to gun ho a chi zom jing ding a hi le tu a chara chanpur le kangpo pia cheng ko ki cha te ki gui zop na naga te gam sung ho pa lampi hi ki kha ding a hi ati government in na sa moa e ko yu le hi chi lampi hi ko ki cha te in a ho thei lo diu a hi ko ki refugee le thing noi hon naga pu le pa te gam sunga drugs ki veina le drugs ki veina a anei thei lo diu hi chu ki mo vet loading a hi tai hi tabonga dan di lowa sumle pai tam ta kilam do hi naga mi ho foot hills a cheng ho do na a ki mang a hi ati na chu chu hin ko ki refugee le thing noi hon naga te pule pa gam sunga drugs po le na a amanu hi ki mo vet loading a hi na hi chun foot hills naga te a cheng ho do na amo gam sunga drugs apu lew hi naga te gam sunga drugs apu lew hi amo ho do na amo noi si na ki bol thila he ta khu su do na a hin nei ki no hi chu chu hi in ka gyal gyala le hin hi ta hi ihung diu masanga yai hon mei leite pukhriya nga ki wa ta bang hai na tiu cho tu hin ka le gyal na hi le ei ho zo he pukhriya nga ki wa ta bang hung he taw win na anoi langai chi lew anoi langa pana ihung ki hoi to ei le ihung ki chon to le achung langa pana ihung ki hoi su ki no na mei leite tekti si a hoin na amo hin mei leite hen government a hi ji win manipur government hi jo manipur government ni athu zo win ale manipur government in center government to ki ho tu kinin ale center government si helowin MHA Ministry of Home Affairs so to hita chu a kheu win ale Ministry of Home Affairs so nei ho a hin ko win hi jan hi tai thil na bol diu hi ti na ti diu chu mei leite lungthim abul chu in khulal chun a ki pat na lang ale lang chu hin vet na le chun abul lang chu hin vet na le hin mei leite politics hi ong chi hi ta hong sang chi government India government a hong chu MHC hong chu ta hong chu le lai ho kona sei ho to hung ki ho le yung ki nup to wa yung thei to ki no le achung langa na ga ten chu chu hi thei lo ding hi chu chu hi al hi ta ka di ti ka bol diu ta in le dal su ki no mei lei te pu khria nga ki wa ta bong he ti wa ai ho zo ai pu khria nga ki wa ta bong mei lei ten in khet no le hong lei to le chung na ga ten in khet no le hong lei su ki no na ana sa be ase yeng ta en ni chi he to he mei lei te hi idea hi naga te to hen su tu ding hi ai ko tai ying wa hin na naga te to hin ka ri chat ni hi na hui mei lei te hen ai su tu di wa hi tai na chu sa hi en aba na hen zan hi ni khwa chu joint meeting na ko ki NP manipur hi in KIM a hi in KIC a hi in KICDL a hi in KKL a hi in GHQ a hi in KSO general headquarter a hi in KSOCC pur hin KWU na general headquarter a hi in KWUCC pur a hi in KWOHR a hi in chule KSCAM a hi in KSCACC pur a hi kinin na Kim departmental leaders akitin na amo si hi an zan hin khoin Kim secretary muna an ki ho mo vin to ka hin simla si an mo an ki ho la nau ti pu ti an sei kho mu chu tu hin simla na hin nei ngating na achi sa nisim 5 September 2025 ni khuwa ko ki nam sunga thal choi chom kiloi khom na le VV hon tu phun PR anabol na thua ahung ki khom chunga CSO lam kai zo sin lungyal sei khom na akinai jin anoya bong in sei hla na akinai tai kilol na atin na
abana hin MHA le KZC in 4th September 2025 ni khuwa aki ho naw le soya kai naw thu gilta in phat sot pi aki sei khom zo in vetchil na aki nejin free movement le galmi te to iki cham na dingu thu azaw loji in nampi ki palna thei a hi loji in aphat mona ima aum poitin phun do a hitai atiana chu chui piong cho ei mi pawa ki sima hi in dia yong su ngai da hamna MHC le KZC in 4th September ni khuwa 2025 ni khuwa MOC an het nau chu so chu khol chil na ki nei na ei ho man tha na ding ima cha poi chi sa chu ki ho tha na na yo ka sim banga chu het di huitan aba number 2 na hin press information BIP in tu su na free movement tu chang aza u hi na KZC te soi kai na panglo a hi ji in dem na sangta akinei jin hi sule political solution a to ka free movement hi akipom poi atiana hin tha sei lang PIB te tu su na a free movement tu chang aza u hi KZC te soi kai na panglo a hi ji in dem na sangta akinei jin hi sule political solution a to ka free movement hi akipom poi ati o chu cho hi aba na hin number 3 na aki ho now number 3 na chu hin simpai pai kit lang nisim 4th September 2025 nia SOO group le MHA in SOO extension abol now wa territorial integrity of Manipur thu chang azaw sa uhi SOO group ho subject a hi na chule achi sa 3 May 2025 nia pat Manipur mai thei to koki zo te hi separate na ki hitan na chule SOO group honjong Manipur integrity chu chapter close a hitai tin a demand zong a hialovin na character of demand zong a hialovin MHA a memorandum api uzong CSO lamkai ho anavet sa u a hi hiji chon Manipur integrity thu hi CSO hon ki pom lo a hi na atikin chong cho i het theina ding wa ngan cha ola hi ka hin sim a hi na i het thei du yong ka ta sanin chu cho hi en ta sim ding cho hung pha ni hung sau ding a hi na lai hin sim lang Manipur integrity chu chapter close a hi tai tin character of demand zong a hialovin na MHA a memorandum api uzong CSO lamkai ho anavet sa uvin a hi na hichi chun Manipur integrity thu hi CSO hon ki pom lo a hi na ati he chu he thei diu ta san tan abana hin number 4 na hin nam volunteer hole thal choi ki loi khom na chum ho a kun na thu su ahung ki bol hole UKNA a kuna nam sunga ki loi khom na zo sin ki ho to a Manipur integrity le 3 party stocks pom lo na thu su ninga ka a bol diu sarkar het na ki phin na a bol diu na ti thu hi ko ki in pi le aba kai chang ki loi khom na lam kai changin gilta in a ki gel khomin hi chi thu hi CSO thalenga KZC lam kai ho soi kai na a hi lo ji in agang thei pe na UKNA lam kai ho to CSO president le secretary zo si to kimutua sei khom ding in phat sa hi tai na lai ka hi hin tha sei lang he thei do he thei lo di hom ka he po in na kiloi khom na lam kai chang in gilta in na a kiloi khom lam kai chang in gilta in a ki gel khom in hi chi thu hi CSO tha lenga KZC lam kai ho soi kai na a hi lo ji in agang thei pe na UKNA lam kai ho to CSO president le secretary zo si to kimutua sei khom ding in phat sa tai ati ha aba na hin number 5 na hin milham chunga khut ki thale KWOHR rally cancel thua koki thingnoi organization hon hin seigang jap ta nge ngan jap na ka sei cha milham chunga khut ki thale KWOHR rally cancel thua koki thingnoi organization hon nam adinga tom ngai ta apan lajing hosa upa CSO lam kai chule milham ho chunga ka la le de lo ta gi na vo na chule nam dinga to gon ho su boina anei jing hi phasa pi lo na akinei jin tu nung tu ban le nam sunga hitabong hi anung so kit na loading in
thal choi zo si tim na sang ta akinei jin a hi na chi cho hi en mi tham e ho le ho ka hat te e ho le ho ka hat hol te hi win na hi chung thu che hin e ho le ho ki tha ki ma yong hi nga tau tin e ho le ho ki su sa lo pi i bol ho nga tau te ti na chu team na anei o hi sta le number 6 na hi War of Remembrance WORN Dumi Coffin Thua Kimle Kokin Pi Manipur le aba akai meeting date 15 April 2025 ni khuwa resolution number 5 na kisei Coffin la do ta ding tia anaki lol ha nau chu velvat na kinai jin gala thi ho kilom ta le zana sang ta puma William na akinei zo to hlon in koki te chon dola pute pa ten la do ta ding a team na ananei u to lon hlon in ananei u to hlon in anakila do chu namdat na akinei ki ni na hi ati na chi Coffin thu che hin na velvat na akinei jin gala thi ho kilom ta le zana sang ta puma William na akinei zo to hlon in koki te chon dola pute pa ten la do ta ding a team na ananei u to hlona anakila do chu namdat na akinei ki ni na hi anakila do chu namdat na la do pe dinga namdat na na yu ta chu so hin bol hin jang ha chai wangin ipiung ti le lem tu hin agi tha koi ki tai na chu chu hin tu ni lang news le hin hong ki sei tan tin aban hen 7 na hin prime minister hung khol jin ding thu India gam vai pu PM Modi hung khol jin ding thu phat masa KIM le ko kin pi Manipur le aba akai chule tribe leader hoto ti ho khom na date 30 August 2025 nabang in ahoy na thei chan le kilom ta a nam mi pin lim na nei ding chule mei hei gal ja idin muno igen thei ha sat naw chule ima khodiu political solution ding ngi na sangta nei ding in phat sa hi hi chikin gona mo puding in KIC ngan si na hling se na ki pi na hi na chang sa hin sei ki novin hi chang se cho tu ni khwa in sei kho mo cha hi itabanga nangin ka hin sim hla ho chu lungial na nayam na hin sei ki thei hi ta in na tu jing ka pha na dinga hi cho chang se chu tu to dan latest pena ja cho nam pin het wa itabang lungial in neiwam mei heiten kagamu to kinai cha a ko ki te thing noi kem hoi kagamu to kinai cha pana na chun do di wa hi atin na ele chun do dinga hom phan ni naga ten kagamu wa thing ko ki thing noi ho kem thei lo ding hi na ki chun hla diu hi ati ki no win na hi chi ipi hung ti di tam injo ka sei banga chu mei heite pukriya nga ki wa iti ti wang wa hi ko ki te zo ai pukriya nga ki wa atabong ihung hi tawin ka gel gela le hin mei heiten i hin no to le achung na hung ge le naga ten hin no su ki no le e ho he alai ta danin ta ina hi chi koi mit mo hi ham nam pi mit mo ham ale nam pi wang si na ham elo le lam kai thi mo la elo le lam kai mit mo ji am ka he pu in na lungdon hi hle ata in na hi ta hi su hlei to hlei ding na do ata in chale abana ka hin sim kiloi khom na Koki student organization KSO hin chata le midang dang KIC KW hai saro in zan hini khuwa nampi thua ki ho thla nau date 4 nia thua hin chata le prime minister pahunding thu hin emayo si Coffin thu hin a ki ho thla nau ka in sim thla ho chu no hon jong itabonga lungial na neiwam chu an sei khom kit taw hitin tu yang ka ding in video hi chan hin hi sa kit taw tin comment langin an ki muto kit taw ke aban hi aban tu su he ni ti phat le hong ding ham ka he thei puin aban lang le anaki muto ki taute na bon chawin no vin lang avelin ni khopa